SIASI, por favor, more de que FAIFEKAU, LOTU'I, Kakaki o te mai o whanau ko e lotu mamata, mo tā waki e kau mea tokoti ki e koni, mahini te ia, ki whārei e katai PULEAKO, e lava mai o kāwaki, ai aho o Amone, mahini e katai toko hopa mai māu. SIASI che fai per FAI'AHO o famano tanga e afiona. Io mai afiona che o rama che ma fai mai mi ha toccato di tu io ma ha ma to nastia la vai famaro ma vai sino materiale tu per vai famiglia e famiglia. Tatakia e o wow che io mi ha ma poi mai mi ha di qualcosa o va famiglia. Amen. Kalau dia berkawan tu, dia lama tahu tu kawan tu lama kita berdoa ni. Kamu kata kamu boleh tu kita ni kan support kita di program apa ni. Boleh kita tu ya tahu apa tu. Nama dia kalau kita nasi bau, kato, waki, aho o amone, mang.
sincere from my heart. I'll give you respect. Colonial Maano. Here, right there. This parable is from the Buddhist tradition. The prince was once sent by his father, king of the country, to the temple to study under the master. It is to be taught art and practice of good leadership. When the prince arrived to the temple, the master sent him alone to the forest with one instruction. Return after a year and describe the sound of the forest. The sound of the forest. When he returned, the master asked him to describe what he could hear. And the prince replied, "Oh, I could hear the cuckoos sing, the leaves rustle, hummingbirds hum, crickets chirp in grass and blow, bees buzz, and the wind whisper and pull." When finished, the master told him to go back to the forest and keep listening. Keep listening. The prince was puzzled by the master's request, but he went. For days and nights on end, the young prince sat alone in the forest, listening. But he heard no sounds other than those he had already heard. And one morning, as he sat silently beneath the tree, he started to discern
faint sounds, unlike those he had ever heard before. And the more he listened, the clearer sounds became. And he thought to himself, this must be the sound the master wished him to preserve. When he returned to the temple, the master asked him what more he could do. Prince replied, when I listened most closely, I could hear and heard. When I listened most closely, I could hear and heard. They were one up. FAI'AHO. The sound of flowers opening, the sound of the sun warming the earth, the sound of the grass trembling in the morning. Master Lord told me what he said. Hear and heard is a necessary consequence of beatitude. Hear and heard is a necessary discipline of beatitude. Only when the leader has learned to listen closely to the human's heart, hearing the uncommunicated feelings, the unexpressed, the unspoken, we get one who inspire confidence and understand when something is wrong and meet the food's thirst. Reaching the food first, I want to examine things forward. It should be in the I have done today is beginning of a new journey. But I'd like to ask one thing.
Tonga Hokoni, Fionaia, FAI'AHO, SIASI, Amone Fisi'Iahi,
Malo, pues la vaya tau como aquí, tau poco a tu como música tai, ya podemos tener algo hasta ahí, pues bajo por ahí el otro campo aquí también toconi, pues no hay nada aquí, y si te hay algo todo, como que decía que tan malaga, todo es por la como hay que decir, ya por el for the Dios, the Fakafetai, please let's go. Okay? You guys be doing awesome job in the Fakafetai. Much of the cut it down. Work. On the VAKA'UTA. Voy a y se me fai e mi che la fa se fai de pire con quei di auto per andare se tanta se fai pire oggi oppure che pire oggi alla modi con tanta io lui e poi di dico e sai bene quello fa now ospitali a tanti mai se mai motor sit down listen to me, okay? Oh, for my dad will do us a robot, okay? Don't worry. There's plenty of food for you guys here. So you guys just make sure you guys start off what's needed.
Keep it down. PULEAKO mai mātua ko tata ko mai ake tau whānau. Kua he pēhau e tau rangi, tau o tōwan. Muru anō aku te mo te pehu ia whongo e ahoni. Pene lara o kana mai te o rawa koe te mo tōru ia whape mo te tomoni. Você está no Bolongoa? Kids, if I see you guys keep talking, I'm going to let you guys go out for the buffet there. And I'm being serious. I don't want you guys sitting there and talking. I will let you guys go out, okay? And be quiet, and you get dirty. We can keep talking, and you can keep sitting. Okay? Simple. Sounds like a good deal? Yes. Everyone's going to be ready.
Fakafetai ya vai. Ini kok sepakat. Kayak ya. Jangan mampu kemana kau? Nanti kok nipu aku kayak gini. Kalau dia malah sih kan di naik. Just forward, Tika side, from just from Tika all the way to the other end here. Oh, just forward, quietly. Let me hear the noise. Very noise. Yeah, Palolomo, Maru, Palolomo. Le chef de Maru, You know the little kids are like taking their sweet time. Move, vale, uno.
I feel uncomfortable. Oh, no. Yeah. Ôi, ôi, con chơi ta nó làm mua thì của Không biết bên này là cái nghề cái lỗ tu. có cái một mèo ăn với cái mặt ấy. Uno, uno. Một cái đàn nô. Một cái đàn nô với một mũ chua tiêu mình là phải chua. Hono, hono. Animal. Vabe, uno a tu. Voglio vedere che poi a Dissi abbiamo salvato METOTISI e VAKA'UTA. Hono. Hela e KATA e LAIPANE. Take it to up. Everyone. What is that? Uno, uno, uno. Alo. Hotel rumah. Iyo. Apa yang dibuka? Uno, uno, uno. Hotel Talano, Ei vastasi Maija ei taulai Saari. Oi, 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 oi. Move. PULEAKO e APIAKO FAIFEKAU NASILI FAIFEKAU e Si lau pis. KULIMOE'ANGA SIASI. FAIFEKAU saya babasa saya takau nak family mau hata klub. Berapa ini tarik saya terakhir. Mai terus saya tak. Uno. Tak buat tu dia tarik para orang tahu AUCKLAND. Family SIASI. Tak buat tu dia mama taksi PT AUCKLAND. Hari si mai tôi ngày
FAI'AHO o FAIFEKAU whakatapu ki ai whāwhiri whae o tawa te Amone. Whakapawai hoki ki Amone Fisi'Iahi. Hokosia no KULIMOE'ANGA pero wala kei lawa o AKOTOHITAPU. Whakatapu ki kawaru ka wārana mo ka wae o tawa te ka wataha i APIAKO mo HEAMONI. E hoki whakatapu mawahe i METOTISI o Nemi Mafo vai SIASI o FAI'AHO o FAI'AHO ki SIASI i saku ia o te whatapu i te whine maranga e ahon o hilo pe tuitahi o e roa wholofola whai a kono whawhanga e SIASI. Whatapu koki ki he KULIMOE'ANGA e whaamiri o Amone au mai katai FAIFEKAU o tore whakapore more atu e tongia e whakangia e apoini o tui o ku hei ngā me katai FAIFEKAU e whakamauna i tō whaamiri o ku whakamauna tā whaka i ati koeni a koe SIASI o ko HEAMONI. O maringa e pegi e tamai o reitini, ai tala o kua ke tu FAI'AHO i e FAIFEKAU lau. O e uinga i ai tongia e patongia koeni, o e whakafisi, ai te pire a honi. Ai lantau e tui, o uinga i me iai ha rea e mo ua, ia foto maakaisi kai ia hadea na mao e whakahounga ki ai ofa e otua o whai ki te hina koeni o ne au SIASI o tau o kupa taha maro a koe mama mai e mauringa o e hala konoma au tau konoma ia e moi o konoma au tau vai mei tai ki tani e na pea e koi pate taha o te ue foto tau inas whatahai a moi whetine kosperi e ahoni rai PULEAKO Trinity FAIFEKAU ako kau maa to na SIASI. Kore pa more more atu. Pau bia i hato no no. E kua kotongia he ahono. Sia pari i whamatala e ofa e kua nasia i atua ki hoi. Ako e tia pere whakahonga. Oi. Kai ke nata aia. Ame i me loto peni e tachi petei. Tau e me lava mai kai lantau e tui e tau kosi. E ama pene whakakaukau. Seri mau peia e SIASI. Au whia mehe ahoni. E te leo e ki hoi whanetahamu koe ni. E inasia i la moe whamiri e SIASI. Au maha no mahi kau ngā mea he ahoni. Wataua me pege o kua mahiparu. E atu endi. Koe kai ka kau e tui ka maa e pake se tata. I koe maa e koe na mai whamiri e SIASI. Hoko ki koe pateta mo te teo e ahoni. Kau kasi e SIASI. Kala ia e opa e kua. I kasi ia e kai te hina koe. Me ai rea o e whakafisi e te koe. E te i kau PULEAKO. E te koe whotu i tua hei. Whakakato a ti pera no katonia. Rea mo whanoha kua whatu. Malo.
Kada mo tuhan ke para to be mo di patomia ko di mga ngawi ko Lukeo Ore FAIFEKAU ai ea PULEAKO PULEAKO ai dipende da parte da fena mari non da fiore di Hokosia onde mo a fena mari e FAKAFETA e famalo da SIASI wa que o famalo causa da mensagem a coi fortalecer a igreja com a TANGATA na Alfa vai malhar a penha Amone Corona vai nascer aqui FISI'AHI ali como a LOTU'I como a MAASI e HOKOSIA FAI'AHO atau buat ya ma ai tal ponua di sonde ama ama betul mo vedi kamu lesi dona kamu SIASI kamu HONO FAIFEKAU kalau dia buhu ngeke ai mau tak dia keluar dari baru saya pun bukan pengelolaan itu kata tahu ai keluar dari NASILI kalau dulu kayak kau masuk aku kaya di auto. Ini ata lain lah. Kaya ako. Fakita Amone Fisi'Iahi. Ai fatto via la TONGA e SIASI. Io non fanno. Gianni Malo io Chẳng có có bên trên phía. Malo non fanno vedere SIASI. Mau ini ke kawan. Sebelum tua, apa ini Tuhan lalu? Di mana tahu kawan? Mencoba lagi, coba kau. Kemudian ada tiga perempuan. Tolong hotel. Patogya, orang patogya yang auto. Faman lagi yang tambah buat melon prices. Malo itu asik nanti. Budaya ada yang kau kata. Lagi apa? Baik apa? Ubi Ronaldo. Paris sama Fakafetai. Well, for ahead of the more. Guy give a one. Without a tapitola, yeah, for it. The Mau going to Oglai Maui. We go more to fight. But for me, I take car. We got here now, we have got Oi, oi, oi. Foto. Hai aqui. Hoje eu vou botar foto. Vamos lá. Então, vou aqui. Hoje, eu vou tomar aqui no
Ai tapu ka puka ne ki ren ka. Ma fatto tutto che sta male. Stavo da male. Ma non vuoi stare lì. Non c'è non tu come sia come non ma e ha fatto io da mai ma da mai me quando io devo aprire nel palco libero liberato e hoko e capitao io fuori e fuori alla strada família não praia é capitão na tal praia lá praia do tal praia que ideia tá que família do tal no amor o que foi a mamãe mamãe todo mundo tá vindo todo mundo todo mundo tá na pela na minha kalau pada orang baik ada usaha itu sama yang kalau lebih orang dari orang What's going on? Sorry, they just coming with the plates. Sorry. Sorry, I have to go back in. Thank you. Oh my Thank you. Oi, oi.
oi. Bele, poi che cai meglio.
Fakafetai come formava online che ho tua
e koroala AUCKLAND aho whakoroakoi koroa I ngā whakatau o LOTU'I Fakafetai PULEAKO moe whatake whatongia mamafa mo mafa tutu ano teu I kaungau au FAIFEKAU SIASI au mea mo whatongia ku wala mo moanima whatake whatongia koe au tau whiwhia tau monuia Nava mai mo kupou I tau whakai hoa mai ni mata poto maupe tau FAIFEKAU siofi maupe lai ka whai ke pia au e skentai nana mai ski ko hai tau tolu tau monuia ai ai pe tau lavena monuia I mo ai PULEAKO FAIFEKAU mata poto a pita FAIFEKAU koe aike ka monuia pe Agora não vai outro Fakafetai do inicio Amone Fisi'Ahi está o fumada hai HONO vai HOKOsia FISI'AHI está o FAI'AHO está o FAKAFEtai HONO esse é a mana fai kesa mai no total aí o fare ya lei do cantor fafia de uma coisa que é a HONO para o que o fono de carro e o bebê a missão de falar na para o que está tua e uma a universidade no falar no fare LOTU'I aula ai elite na coroa do poder fora coroa ao tai na TONGA o monuí a katai de tokoni na fatoria de olha o falar que kau ai PULEAKO falar nama po kes falar ya tau de vídeo que vai Amone tá boa claro assim ali na querida se não grupo malo fai teu fatoria HONO na tala pe o mari e pe o formatala tala noa na fangau o mari ia pe formatala na hopea Taki osu nei fai bahu matau. Nega dia o kaumea ave kita masi de feroa ki LOTU'I. Ya pau na fa no ko de cantato e foi feliz. Ane o moia na fifia pe mo Fakafetai ke ki malo teu. Ina se kai LOTU'I e ta poa que foi fora. Ta fora ma pe oia. Ta vanebe fo Tá, então falou que tá noa sabe pape sabe tal que é ideia o lá então se su leo e aí as a minha feia valeu a minha ver tudo ia tudo o manako he se o agapuru PULEAKO que poto ao ya na que poto ao ya o mandato per sia lugar cheno sipoti vive a puru vendo mandato ma per ko ya cheno farot la
general when is potita tabe fino pe ya ka mo mana ma be mama ta kia ba tango tawa ya seria mo yo pereki o feke neutral ka habe mama fo be ga ke ma lo pia seria ta mo na pe Tane o lofo o vakai ke malo hina o atini. Neo ai iloa be neo e taukei. Me formatala venia ai tangata si o rapulu me ko formatala venia faia o rapulu. Pe ko taha na vai ga. Me formatala venia tama mata rapulu. Pero no como lo veo o siofu ayaga ko e fononga ai fo ipu. Fononga me lai out, fononga me sikalam. Pero pas e tau tua a, lai fai amari e fo eti ke pas. Ko e faahi ko e ko fanga bobo e tai me wifi lo ai me ai fi. Ko e faahi ko e na lava malu e foi puro. E faahi ko na lava malu e foi puro. Poto hono malu e foi puro. Faahi e malu. Ko ne te wa to tanga ne passe e foi puro. He's owning the ball. Pegou qualquer poto que ele fala foi quando ele ama foi pulu e a osso não vai amar ele. Pegou ele tão ele tocar aqui que ele fala papau quando fonoma quando foi pulu e ma e toda a rua de passe. Porque tá igual mano perreira e foi pulu. Tá mal de puca foi pulu. Tá igual passe aí. Fala pau, ou é passe foi puro capau que veio, mas não é o que foi puro, mas foi malo vingaia que água foi puro que lá de tatau, o porto no malo ti, porque fala pau, o que foi puro, o água que o tarra foi que logo que passe que aí. Tahaya la vai ana ko lai te hala ki oku ta go pa sai be guru ka ke fa pa ni ko ta pa si e a pe malu e ora ai me foi to ta ni na pa ke na poto ono malu e foi guru kai ni ke pa si ai pa go aka ke ia e to ta e mu ke le ma ke te pe le ma ko foi guru Amone PULEAKO e foi guru. The ball is on your head. Secure la ball. Secure la ball. There was pass here to foi guru. Ele a hot Pero tamu ai fo puru que a que lai tata o e pas no ia fa pa pau e maru fo puru o pa pau que logo que pas o tala monu a tuia me mo ui que kalas o que me kalas ahoe KULIMOE'ANGA mo ui e keres per compasia ai tala monu fra kaha mona tala monu na ya ko laki ko to be ko secure la ball the value and the importance of the poor o fai ina fo que a que vai tata kawa mo kwa kau mai ho fono na malu fo ai nei a hon of fire
Ora i mau ku a lai tatao pe ai kuma kamei no me kamua ai otua ki ho o mo yes gabo se fue eu não vou falar já de calas bo ui que kawan no cresce boa que logo fai e ho mo ui me ahoni o fononga ki ka ilo o ta fononga o falar já com a Malo, famalo dia kaureba, saya mari bagi untuk kita kabar di Kolomboa, di Namayo Faki Baharian, akhirnya tu kau ini dia kau bermoi Fakafetai seperti AHO malo. Porque eu mata que ao final vai mata foi a mão que foi uma parte do ini vai ver a que greia malo aí que ia com uma tuba para ficar e lá foi muito forte tal como a SIASI sahabat yang mahu ikut koi, apa? Tahu tu, Kristian ni, berhari hari sahabat yang mahu. Takau juga tahu orang yang mahal, oh ikut kau tengah tahu nak dulu, itu faham. Kau ini AHO, mana tahu, mana FAI'AHI Hokosia riwa ki mo puna ko e wo FAKA'UTA ahuma i SIASI asino ama i akunga i tu joluma pa te haki fa malo tu amalo ko ke fine malanga a ko e pa tau tala ni VAKA'UTA LOTU'I FAIFEKAU kapau be au mai ki malanga koeni ka tu fefine koeni ke de tama ya tonga o fa mana tu pe ki ai o firma ko he ki HONO le ko he hibasas firma ya he ki ano tare ni ti ke hi SIASI LOTU'I au mai ya ke fo ko o fa malo atu to lupe e fa lo to la ho pa mo ko a tere o ma vina SIASI ma ta ko e fo ko ta mo ke ta si pe te o ko ni na mon ta me ki ke ne ma a ke fia e ta mari mai ke resi o ya ko ta mo na hala fonoma porque ta mo dia eu ganho a cai eu falo malo atu eu falo que tá AHO o maula de aí tá tão defeito que até o AHO coa até o mau filho de amanhã uma forra o malo atu quand ele que eu tô tão marinho mais mas o vai matar a porra do plano a forma aí eu tô fora eu vai ficar bahwa ate motor ya ko fo fatongia ko fa fa ni mahua du ko fatongia SIASI malo ki se to ka ate ki si ka malo ko to ape oi ko tantan mau lere ki mau tai ko to ape ma fe api ko mo HEAMONI aku kore pe ke fa e pe tala no fa ku ape a o se pe tu le a ta ko o ma ki mo ku na ko ki ko e ma ko ina sia ma o ma ki mo ku na ko ni a o ni to ma ina sia na wa ka e ma LOTU'I FAIFEKAU ma ta ina lo
Hapaka pia. Yang abe mai pahingo mai pe ka mau. Vai famaro kai mai lo paonga. Bona ia. Tu pe ma ina slow. Ita puaki. Amoi tofi au pa. Yang ki mati ko. Ai ka mau ha neu ki lotu. Hai ka mala to ma pe vai. Mà tạo kết thì vậy là đúng để hàng ngày coi như coi kỳ phân ngặt cả còn có mai kỳ phân mà phan mà tu về bộ biệt ở bài bản lắm quay những cái mèo phân ngặt cả còn hàng ngày phải trôn một hại phải tạo như vậy bài là coi hả ông phải phải tạo vào la thì mình hại về heo cái phải phi nên kiện tội mà vì phải tạo vào la thì hại gì sao bắt được con tội PULEAKO AKOTOHITAPU ay propalama SIASI in APIAKO bebe ang mamaro por favor memorial na quay ha to fo ay fo ko ini pati to fa to dia mo HEAMONI ukay ko mo tao mo ang mo patay aku pa pa lo tere kamu kawe Kau buat apa mai mau kata itu kau buat tak ke sini tahu lah apa kes wah ini mau sih buat tak soal kami ya ini komunis di Bengalu maka kalau tu jadi buat tu amat tahun buat yang mana kita Hokosia tapu komunis apa ni kita main mai bene ke sini pakai dia kita tahu dia bukan apa kau faham kau mau mana mana bebe aqui lea ofa primeiro vai para tawa halo famalo dia kaban tahu kau bahasa ini di Malang ayahon malo
PULEAKO che ne sono colorati. Per KANTA bene, FAIFEKAU. FAIFEKAU, FAIFEKAU, fiwe aikai na LOTU'I aikai stegi. O fe ma be ai vai vai ma. Kai be ta ki wa vai vai ma wa. O vai me la. Ai Fakakolo a me a koe. Ko ta wa ki wa a koe. Neo ko ha e le si. Ka ko ni na. Ko lo so ka ka. Bueno, te pide más ko ni neo ko ta. Kono tono pe FAIFEKAU kuya ke ta TOTO'I ya ta la mono amon ya la mono ko mana tu de va fasi se pe to haya Hokosia, tu vuoi che non è PULEAKO, auguriamo cose che
Kuliko LUSEANE ke o kai le toto yo. Ranga e tu e whaapiri, o te hina ka ako. O tamai a. Ako mea o maari e maro, o wala pato i kiri kura mai tu ma te whai o fu. O rani, te o ta kiri te o fu. Ko te whai tako. O te whoa pia whotu ma amoni te o fu. LUSEANE, tu te whine. Tau kore hane o muka. O LUSEANE, whae o fu e tamo. Ia, mao wahe o LUSEANE. Kai nā kore hake o muka o tamo tonga, o tau reu i eri. Tau whai. Amone Fisi'Iahi. Ausia Amone Fisi'Iahi tak kon tu dia itu dia nak fia mai persi to mau ga Amone LOTU'I angkor SIASI ani o teks kon mo ga ngui pa ke mo ka wa fai ini apa tes? Kalau mana kata ini, aku mau ini mau ini, fai mau ini, fai mai. Kalau foto itu orang kena sebenarnya, mana kiri tanah nak fai mereka FAIFEKAU pequeno. Está normal. A colorida FAIFEKAU tinha de uma boa. Agora mais FAIFEKAU, agora FAKA'UTA. Mas hoje, agora parece que a guia FAIFEKAU. Agora não é FAIFEKAU ali. A faria que está parece que não é assim como uma SIASI. Kau hai dia waktu asmaya. Ane, kalau mai itu apa? Jadi from away. Oh, FAIFEKAU. Kau di sini ya, apa ya? Kalau bukan di sini, ya, dia kita FAIFEKAU. Ai na upoa na te katona. Ai na upoa na te katona. Rio vai na hika presti. Eu falava da luta para presti. Amone Fisi'Iahi e hika upoa. O mo Faka'UTA que na na que eu ri. Uma para tu para mais fora para para dan itu iyo ada beta iyo o te que raon no iyo todo dia que eu com la vez que ele deu a ica o makai holo como que ele está bem sabe? Agora ele vai como lá que tá tudo mais escuro. A fé que concedia no povo que essa e mo que todo como lá para para. Está dizendo para a rua pé. Agora a mãe do diabo fazia FAIFEKAU de Palama. Kalau han fai KAKOTOHITAPU, mai leva no abelho fai no kalau lá, mas a tem, mas o que na rua é atrás de uma viu que FAIFEKAU, fundo tem mas agora ele que se falar, aí tá que fundo não tem de fora.
FAI'AHO HEAMONI. Estamos indo ali com o Fakafetai. E agora eu vou tomar de uma polícia. Ana Amone Fisi'Iahi e para sempre como TANGATA SIASI mai uma coisa para o muito forte kalau ya para mais vamos mais para os internos não e fora eu vou falar eu não também que vai me fazer nada vai nada comigo e vamos dever manter a vontade e então negociar para oficiar o vai ver que algo lá que é anunciar vai ter que falar vai ver o fazer um cara seguir o mandato Mama, mahal, Amone